السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير. شكرا ليكم ولتعليقاتكم الجميلة، وطمنونا بقى عملتوا ايه في عيد الربيع. ان شاء الله يبقى ربيع حلو كده علينا جميعا يا رب، اللهم امين. وربنا يفك كرب المسلمين جميعا يا رب، يفك كرب اهلنا في غزة وكرب كل المسلمين. احنا عارفين يعني ان البؤر الساخنة اللي موجودة حول العالم كلها اغلبيتها في اراضي المسلمين، فربنا يهدي الاحوال يا رب ويفك كرب المسلمين جميعا. طبعا انا كنت بسألكم في الفيديو اللي قبل ده على قناة جسور المحبة ليه الجزائريين مش عايزين الرئيس تبون يذهب الى العراق، وفيديوهات كتيرة جدا جدا بتناشد الرئيس تبون ان هو ما يروحش للعراق. تعالوا مع بعض نشوف بقى اخ جزائري هيحاول يفسر لنا ليه الجزائريين مش عايزين الرئيس تبون يذهب الى العراق. تعالوا مع بعض نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوف التقرير ونرجع نعلق. Salam alaikum, mes frères Azul. Bon, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai peur. Et je vous demande de partager ma peur. Et il faut que vous partagiez cette vidéo à 1 million. J'exagère peut-être d'autres personnes. Il faut que mon message parvienne au président Tebboune. Monsieur Tebboune, Ami Tebboune, le 3 mai 1982, le Grumman G2 dans lequel se trouvait le défunt ministre des Affaires étrangères algérien Mohamed Saddeq Ben Yahya s'était écrasé près de la localité de Kétour, à une dizaine de kilomètres de la frontière irano-turque et à quelques kilomètres, une centaine, sinon 150 kilomètres, de l'Irak. 8 fonctionnaires et 4 membres d'équipage périrent dans ce crash qui a été provoqué par le régime bassiste de Saddam Hussein. La tour de contrôle de Tabur avait averti le pilote du Grumman que 2 avions avaient pris en chasse ce Grumman. Le défunt ministre avait déjà échappé à la mort quand son avion, un Mystère 20 cette fois-ci, s'était écrasé le 30 mai 1981 à quelques kilomètres de l'aéroport de Bamako où il devait faire escale alors qu'il se rendait à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, pour assister aux commissions ad hoc de l'OUA. L'Union africaine n'existait pas à cette époque-là, où se devaient tenir des consultations sur la RASD. Si je fais un rappel de ces 2 événements que vous connaissez parfaitement, parce qu'à cette époque-là, vous étiez déjà Wali de Blida, c'est pour joindre ma voix à celle de millions d'Algériens qui vous supplient de ne pas vous rendre au sommet des chefs d'État arabes de Bagdad qui se tiendra le 17 mai prochain. En effet, vous n'êtes pas sans savoir et sans ignorer les dangers qui vous guettent, et trop de pays ont intérêt à répéter l'incident mortel qui a emporté le défunt Ben Yahya dans pratiquement le même espace et dans le même endroit. Bien sûr, la France, la Turquie, mais surtout l'entité sioniste, qui ont des difficultés à mettre à genoux l'Algérie, que vous avez transformée sur tous les plans. Et le monde est témoin de cela. Qu'allons-nous gagner de ce sommet de chefs d'État arabes que nous ne savons pas déjà? Rien. Il ne va rien se passer. On va pérorer, parler de la Palestine, mais tous ces chefs d'État, pratiquement, sont déjà inféodés à l'entité sioniste. Ils n'ont rien fait pour l'État palestinien. Ils n'ont rien fait, aucune aide, aucun argent. Bien au contraire, ils ont donné de l'argent à l'entité sioniste.
Ils l'ont aidé, certains ont même envoyé des troupes pour amener besoin de les citer. Et vos positions, celles de l'Algérie, sont connues. Soutien indéfectible aux Palestiniens. Et donc rien ne changera. Ce n'est pas la peine donc de vous rendre à Bagdad. Si c'est juste pour vous perdre, vous pouvez vous faire représenter par le Premier ministre. Ce comportement est habituel et peut-être que beaucoup de chefs d'État le feront. Mais vous, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de vous perdre. N'y allez pas, Monsieur le Président. N'y allez pas. L'Algérie perdra beaucoup et nous risquons de retomber dans les travers et de la perte de notre souveraineté si vous veniez à disparaître. C'est le message que je vous lance. C'est le message que vous lancent des millions d'Algériens. Écoutez ce que vous disent les Algériens. طبعا كلام مهم وكلام يحترم، بس عايزه اقول لكم يا جماعه يعني عارفين ايه اكتر حاجه شداني في الموضوع ده؟ ان فعلا الزعيم مش اللي هو مثلا بيقدر يعني يعمل تنميه ويعمل حاجات لبعدين. لا، الزعيم هو اللي يقدر يحفر اسمه في قلوب الشعوب او الشعب اللي هو بيحكمه. يعني رئيس تبون كده بيفكرني بهواري بومدين، بالرئيس عبد الناصر، بالناس اللي فعلا قبل ما الشعب يتعلق بيهم ويتعلق بالانجازات اللي عملها، لا اتعلق قلوبهم اتعلقت بيه. فبجد يعني تحياتنا. وعمي تبون زي ما بقول انا، يعني من اول ما مسك الرئيس تبون، يمكن انا اتكلمت على الجزائر قبل ما يمسك الرئيس تبون بفتره، وكنت بعيده، يعني قعدت سنه كده بعيده مثلا عن السياسه، بتكلم عن ردات فعل او عن حاجات تانية. ولكن لما شفت مواقف الرئيس تبون او عمي تبون سياسيا، ولما شفتها وفي الكلام اللي بيتكلموا سواء على القواضي العربيه، القضيه الفلسطينيه، قضية الصحراء الغربية، قواضي كتير جدا جدا مهمة في الوطن العربي، وشفنا ان هو واقف جنب كل الدول العربية اللي بتبقى في أزمة. فدي كانت حاجة حلوة جدا جدا. احنا عارفين ان السياسات الخارجية للجزائر بيبقى وراها الشعب، يعني داخليا الشعب بينهم وبين بعض في متفق وفي معارض، لكن السياسة الخارجية لازم بيبقى موافق عليها الشعب الجزائري، ودي استراتيجية الشعب الجزائري. ولكن الرئيس تبون من الرؤساء اللي نوروا، يعني احنا برضو عاصرنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقعد كتير جدا جدا في الحكم، ولكن مش عارفة، يمكن عشان احنا كنا بعيد عن الجزائر او علشان ما كانش فيه معلومات، يعني مش زي ما شفناش كلام مؤثر زي الكلام اللي كان بيقوله الرئيس تبون. فدي حاجة حلوة جدا جدا للناس اللي هم الشرفاء والأحرار اللي موجودين في الوطن العربي وفي دول العالم. ودي حاجة برضو أكيد ما تعجبش الخونة، وأكيد ما تعجبش الناس اللي ضد القضاء العادلة. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب كل بنقدمه يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.